With the aim of promoting sports and health among the common people of the area, a football match between Karbi film artists and Nilip film artists was held at Chokihola Higher Secondary School playground. The friendly football match between Karbi film artists and Nilip film artists was held to a draw with 2-2 goals each in a stipulated time as both teams displayed equal skills and patience. The match was finally decided through penalty, in which Karbi Anglong film artists managed to win the game by 5-4 goals. The football match was witnessed by social worker James Pangcho, Jiran Ingti, Nilip BLCC Chairman Vincent Ronghang, George Rongpi, Dr. Tenzing Ingti, Rajiv Kro, Dilip Bey, Suresh Timung, Atulin Timungpi, singer Jyoti Terangpi, and about 500 people of the area. Earlier speaking at the opening ceremony, notable film actors Rajiv Kro and Dilip Bey said that they are visiting different parts of the districts to create awareness and promote sports among the people, especially the youths. The actors in their speech stated shootings of films have been kept on hold due to pandemic, and they have been able to tour different places with special focus on education and sports among the people. Jasemet ke lahalo ke pathu bangke ajar hin ke pathu punoi la uwe ke mi tom bang non bangke pathu bek nang ko pathu ke le dunde bangke apielam bor I pute le dunde ji sita le dunde bang sita aw kapran ke mi senji la si pathu nang ji tu bang lahalo non a huke kapre muni datum lahai exercise hin ke kom heglo non langamoy bang khai bangadim bangke athletics tang ho football tang ho cricket tang ho lahai kado we pathu pik nasi dak itum bangke rong hawar ke non ke adim dolo ajat dolo itum dak kapre kera patum ta dolo boy fisita itum la kapathu bang chihu he kinian ni bang lo ala FIFA ni bang lo ni pusat pindah bang tulo lo jangkat ani tu ke hai kerem hal ke bang kadi ning ceparong fan ang owe kimi tum hal just awareness je nolo mosomar tum owe kimi tum mainly la pine ke heno hormona drugs to la pine packet ke cho hormona hai do la silahai araki pen ne chi o kang tum pulo tande o unji ponte la ke culture pen sport han cholo la to culture muni lo angela so sports la so addiction do pulo culture pen sport addiction do pulo tande ajak akelo drugs tame araki bostu ni tume la pate bo unelo lo khanta doji busiku om sitame sop mata mane jisik ami lo nambang de lang masi dekhe de lo no mat kenda doji busiku do dot thek na lang jelong han ka jisik kon o ki ni kan to di kana ni ki kon di ka ki mi han bang ke la lo sopta mane chingku to te mesen ko hai no we ge mi dum ta ansu se thek on bom te chokko tena le non Karbi Anglong o we gi mi dum han la ki pathu hin pi lo ku ke ke pathu hin mang pathu ke ini ta o ke pran pan disen la pen o ke mi dum han thur panang ji ni tu ke sar ni ta 40 plus lo ni arta anta pini anta sunang mane la ni ok e pran pa mi pan ni vi pin ekdom pura strong ring la le he se vi tum mi tum han anso se nang pacharli unang mathe long na mane ni tu ke sar non aruta 10 bosor ihlam elu mati se non uvi ke mi tum han anso se nang palang nang pacharli unang se non mala ke so bin do por agora krem do la hai yo ke pran se misana kunte ke so da Tumanda kiruar piklo alang litung cepaduk si apor GP pen itung dak Nilip hawar wangsi alang litung pen ajok kason di Japon pot si di alang litung panda kiruar piklo bisike tuma korte Rajiv Kro panda kiruar piklo alang lige Karbi Anglong tame anong cetang ku babang lapen asam mong tame alang lige inut ke cetang ku babang si alang li ke Japan pinidak Nilip hawar long kason football team alang li Ciwansi ke patukon pot si ke patlang pot. Samson Ingti's report from Koilamati for Karbi Anglong Live.